watukufu ikawo nyanzo dunga barnamaji ya Captain Jimba usiku wale wenu ngamone masihu yanu tsizubi wa giza vuma surprise abo mintsumwambia malanzeri walinde namjie mimi mitsidotsa hawa shabo wajo ngetsandrati la shatikauriya swafi rizubi wa surprise wanama watukufu mdunga haruma yelinyi wahotsao haruma mdunga namjie babala mbula kamdungu tsaho ende bahala tujua mdutsaho wen awo kama ndafanya nunga tuzijua mdutsaho wazijua ewe arditsena plus ematso ya mjeni de mova hanu ematso ya mjeni de mova hanu awa letsa nunga lizitekeleza alaikum salam shango mona ushabanu fanya nayo ngwandra hunla ha zokati prepare le vaula mbaba mrika ebala kujwa shamba marashi atitie mara kutuya nu kutushaba yanu ka kutuyaona how what ngazunguka uhaju la wana ma ezabarindo hanguntsona mbamndu ndo jimba kutoko declare abo shambanu mimi mitsidolinde ko waho usango waono wawatsa sango wajana na 20 ambitsena ngwa amjozi duni sami bantsuona ijokiri ashawa vane wodo heya banu hau jikiri kaungo rashara jikiri kaungo tabuwa ngabwa kanlinyi bala bona nardele halafu watukufu ngamonao yemtaalamu hatu ya mwana hatu mtukufu kwa si mwanza hasatan la miaka wende mrukoshida hantu ambabize susi ila kimanga konto wazehamu hatola hanzubia giza vuma tao hatola hanzubia giza vuma ntweshabo yanipara yamba wendani Hamedi angaonda baka alfumbo ba nsondoro usobonze ja utamba nzonzo batana bongeye watukufu ngarijo risojari woni riwonani sane mbabi banuka tijiviwa bona muona tikana huba haku nyinyi mjojiviwa tena ngamjiviwao esara jokavandri parsana ho studio hahe mjojiviwa ngono andungu aremone kwa abakatuka boshorenga ilfondwa mono presence wa hangu tsoi we presence wa hangu mwana hangu bas presence ngono mzee sasa kasano shele asala futi tidubiwane surprise inu bano ni Ahmed ngamumjua okawe mna mwana hatu ikawe yeuri tuja harirenge fanya wana mahadisi bwekao wanru hamada amina nele pule ni mzee waguzi ulopari wala mreishia mrujibi wambabi kabansi watsesaji si wanza batu rihunde mri aritese mbabi basi sisi alhamdulillah yende mrukao mihu yoshida hantowaze susi si jibi wambabi munga one paroli anuro kana amande riko rizamba nam alamble kama wanze demani katujua mbutsa haweni wange sisi lewero uno kardiri tahowaze warongo zenzia what's jitesa warongo zenzia sha wanunga abunga ngamba ngandubeshe jimba abonge kama kawale okale oro kojaro de mzee hadisine mzee kajafanya programu wallahi shabani lazima ke baba mtakao haremme kandu ya marashi lewo ila ne kemba ya heila mjona ka kweli mwana akaujaone mbayahe shahoto nzubia jabu aja parsa kapitana Mohamed Junaid la amona beshenga minambidia he komba mimi tila wa komba ka ina mandela ya malondo voilà nto mimi to toujours mito conforme mitoka ne armo eshele karto ay Allahu yabo kusino yabo ngiyo bana amine bastole bana ngamina bastole Abdullah Zembastole ngionda. Ah mais il est dans le frigo là. Oui, ah ouais. On n'a pas vu là. Inna lillahi. E Kalashnikov ngabo kalashi tena. E Kalashnikov aibo ngio hule. Kalashnikov. Hapa mtakwenda hivi. Voilà. Inna lillahi. Voilà. Ngono inna lillahi masala azim awaba sainu zerogongizo hamjambo za bwane baza ngozo jirani asa utifuna wa bunga muna mimi toujours mitila wa nkomba mitoka nkomba
shele karsujua ukasima sorodasi kari rongo ambabirishi sika katejo ko dudilo vanu le hamde rasamba le kartu ya paroli paroli ngene mzee do ndongo zoni ya mjivizeni haukati si haku haukangono vanu ya polisi ngasima si huno minti na conjoncteurs ya uli mrulo hama msudani bomnyawe anafuja umzubia masihu inunganzo siku wa mtsana wanrojo hundrambu wanro shabala bwana kwa jumbe ulando ula kapiteni wala si kapiteni wala je ngono wanrungwaje wamba hizo kweli shabona rutsongo endelea ngono saba wende shi ngono shabano wanru harumale bangwela hangu yolo vala presence subira bani ndo ntsongo mmona ebe abo watsondani habeze habaro mkamziani sisi ngasivanu kanga rjibi wao msungura angalia ede ya mwando ya bili ejoro no wazee banile wakati prepare nongo amjozi do risami okay tesiye turi hapo nisine turi ndo tesiye wallahi alazim kairim levira hana msiraji wallahi abaje baba tati hamba bwana mimi hamba jangu mimi ai bofu abo shajifikira shatembe wallahi hamba ndamalisha zangu ufikirika hamba leo mndo mwana wanawashe wa timizi 45 wacha bora kuchira topo mtalaka oshe ngabo sanga lazima nzambe za kweli hata lazima nzambe ufikirika Sheikh Muhammad Salihi ni sosha yewa baada wa utukufu anta hamba ntako hamba yola motwala wanyileza hamanyile za soe hari bachela jilevi bofu salam hamadi anta zamba mwenye mtawu basi kana ndongo hata mbaba hahe halishuta hanyumba halichuchu halirochutu hata mbaba hamza panga wanache ko zinumba ai haula qatila billahi subhanallah wale ungwano lazima ebala hamba ndifundi ninja ishizo hamba kweli mimi njashia tishia maranzo captain tisha mfundi wezo akahamba bona mafundi tinde mwamba ula fundi ila tinde namna wakawala mtwala kahewe mtwala kankiba tisha hina mnaka utomo wana washema nani bano na dine mdumsha tanapeli tanagogo tihaki sumayo tihaki bafundi ulo Arabi Sauditi ranchi baizo kazamba kazi rendwa yabo kutwanze wa maudu udojua mimi tidaza ukamba ngujalole asabu ni mdongo ndamanga kama na katimi eroyo mbango jamanga tuterenge mana mahango eba nkuli bagwa joje manga wajoje manga kanywa uli kwesi waha ni eba kwa tujwanzaje ende manga kwesi sitahamia kama joje manga ufanye hazi waje manga kwesi inna lillahi mashallah na masala azidi wanama namrambie erende rajimize esheni hauje baba nu wando wataalamu kandidatie baitu mutio kari prepara nungo baba ngasirani lili agela dimu mwarado nukamba msibeshe wanduka maguguru sha omwebwa dohe yazikayo za msingayo ngartofanya kabasitabu namdozi tia banga sibanu asibana mzitie namdotaze GM namdotaze GM mbizi partage abona jonji ari zione bosibi partage video waniko wandriho ba mtuona kawandu wanja mtuja kabanda bona tukaza ye mato auje bana wakati ubanda bainde kandida ujanza sheheri shakifaume hawidi haigozi shamvu widi wallahi oui zo kweli okay tesiyetu sijua Nimba habari kweli babanu wenga unazinji na banu ngojo bana mimi hutoni hangu ya akili gamjo kazira sikara revise sita wewe msoto lazijivuriza bana oui zoto lazijivuriza shabanu aradobe mabukire twalia na mwambe wangalizi eli muona banu hosoni renda weho
yenge damina ye mwana banu wallahi alazim gasi banu gwadzima roma mwezi emjokaje na mwambe karendera lekeze ye paji risidi ngamjode mdotaze je sabosha umhono ngo ntabisha obamedi bantu wallahi mboseba nabo nkulida walanda nsujua na shawengu ntabisho ranzila ndele 11 na haba hayino yatokiria geri la ndakata kana tundanya mwajitondesha bana hudito sumatsoni ba ewe fahamule jembelinu alindela bobu fahamule jembela bobu okoli iba kolinti wala lana hapari nenda na wala la banu tsabe mze waguzi wala na daula pani inna lillahi mze waguzi shabala hopani na mtsotemi nu yabaka jaune rendarara asoma maulida ramba yoshe twaringanzo some maulida no ratsola mbahero vala solution yonyangu utodara gela mbagari ahira ni pasempina na babe bidu izo kweli ubidi ufanye dzunguo nabo nganzo kwatsinzwa balala na ngebele baporando ahili mina ndejima basi nemsika 100 lembahiru unafasia abubayandu atojiba kiasi atashi sha ebabo sheshi ya video wenu bai kana ukubali akukeri kuja zamba shawe eva nukole akotofikira rizamba ndawe ni sabari wala le hone dena mbastole yabo mbarlo wala labo kwa mvumbua gihaono ekarna ujua urejeza ni imana kundejeza amjo hapani nsamba baba husunati ni mtele jembe la bobulino homiduni shando miduni katila yake kaono yambi ni mwambe kayo husuda no ili ya ibidu zunguwe na wati wano sharifu wa nyume ni mhodari konti Marseille amjujani hoambie katila jabu nabunganzo watsinzwa balala nyonga voilà ridungane yabo imara babala scoutwe charger bala scoutwe charger makini ngotuidisa maskini bwana kwamba habari ya bolele usiku wale oje usiku wale kanali siko jari rijiba mabiba zima rone mzee waraunde bahati rajari mnao ba mndoka tushida mparisa baharije mjoka shinwi vanga na ukaswani uranzi na hula na sirto jivuriza gizavuma sasa ningwa jirani mparisa kajari ransisha hari karibisa abunge si karnabura tushukuri ana ushukuri ana ndikao dwanyi mridunga au hata haba au kaka mdesa fungu chashi de mana kaunga sivano asibabu ndani bonga bona rambe usiku wa saya rijo ujua rekente rile arriva la bistora katsana ziasi ambalo nambie aba no utana utonshanga zarana au ndo be amba ja kapatizi ya sibano msina ujua uzitoa haukanga bajo uhajosi namfahamu bayinu inunde yatoa Maxi Vayari yatoa Maxi Vayari ata sio cavalier Selikufera lance combattant caporal Fenya section dans l'alerte groupe choc au combat galaxie jamais loupé jamais loupé nehi na kidogo hapana kidogo baje jau enda bokuji wanzani enda kujiheza milingo ni gaweho jarangani nehi enda bokuji wanzani borohoka na imani kujiheza milingoni gawe homa jarangani kirimino wala kuliza sima bausunat ndaje wala kuliona hadisi wala wadojiba wanekati vile warutishia yuti hata mido katine uondo mido na marevu tabiri bausunat halafu kaondo wajiba wendo namlambia yabo kanga manzao mbaba husunati ya jarmas mamlaka riwoneri sane hata rimbejeza
oide mzee oui kenatokiri Kenatokiri tabaye. karinjia na mdoto bavona vano mtsoja mranzi esidera ranzi haunyide mwaranzi nyide mwariranzi ha nehi ngarikale ndeke mafura kaheya kamaji wa oui hasi shasikanga sibanu singa sibanu mambe karifanya tari rajeza mzee badaramaze mamlaka oui bangar jumangalia banuri oui nganzo rende batiyari ikosha yangale mzee barende fundi yari ribangalie banzana ngozi kejoli betumutsiyo angalale bisi soja hu angale nemnono mguo ekabano hanoko Inna wikana ushinda ya njemba habari vandelo engwa wambao non 22 paka 59 ngalijowira 59 59 d'accord oui ewa halafu ngwa borito kanti rudo hadisi na tokati bantu bari yewa halafu maudu insha Allah kairin la seyem na message hoyi ba maudu ngamjoka en direct haruma ndrongo za saa 8 kama udu samti ngamjoka wadzima ani wadzaze walio wa darasa ngwani hutaji yao halafu bibi Fatumia ikawa ndo bando jonana rifanya ye direct ya hangu nao haunaye kawonde tsada wa darasa yobonge hapo ngamlance message yinu ka maudu capitaine jimba wa darasa caporal fenya mgomri mi haba hati katwa galo ya capitaine oui ola caporal fenya ndala jindula parilila mndumo majesini hule msafari wana watukufu amba kweli amedapa mwa akanga muna ba mintsujibiwa hakantsujiwo nando na minga mimfuma totena ze miwani njaka shahajaha hanizubi agiza vuma jao mtsujibiwa abo usikundwa jina joja msana wake uwema wajoke lumière de journée de la journée zambane mzungu windo bankaturiona ka ngasi ijekere kaba katuriona joke kaba munta muhima ngajompara jompara voilà halafu watukufu rilekezendro na mahadisi wema bahatola hanzubia jao giza vuma inu amba surprise jari riparise mzee ebonge abo wanama watukufu na mpartage video ino na mnipartage yonyo tipi armwe page Ahmed na armwe page ya capitaine bibi subira partage ye video hinu jomtina mwambia partage tena maudu plus tard 14h amjoka en direct wadimanda bena bibi Fatumia mzazi wa darasa hautsaha owandu wa darasa wa hunu Lyon wadunge waishie ze habari joka uzitekeleza d'accord amande heli bekao misheze mkao mzebande azamba abona mtsojipangia maudu henu anzo ajibiwe yaone mzee tuwe susi ujonde amdunge harma 14h yode hadis harma hadis ngi harma ye page ya med la force la puissance zombili harma ye page yaho nge ayi eba katuelewa harma page yaho na zinra hamba engwa jo jana epake ya gulwasi au dotoka wadwete hawe unawejibi wala dokana bonge ngamwishi yao nganzo pake ya gulwazi yohuja jimbare jei harimaze mamlaka shaizo katuzi hadisi wanu rejeri mambianize esjola wana abonge uwandundanyi ngari mwishili yao bonga weja mjompakari awandundanyi ngewe ujoka awandundanyi omsalwani wanu mama amimade vanu sawanganyi hansero ngaze mbafwana ntoshura raza mfia pompea harilete maskini gatsina monso zaze mfia bana masikini ujoniona ujofanya mruto shideza zemfia ulojele bundukuju itobo nele jangafiro wala wanama watukufu kartu kawale haku baba plus mrasa adhanele ansha bongia bongar jodonana ngarendo ratwali rami ramed namna rjoshinda rifanye rido mdori wona hamdo na mbaba mrikao o harumaze sheni zahaye halibe kao ngas jodo kana marunda hosoni mwatu nanyi ahumwisha ndo henda hijazi ahumwisha kamjeshi eni uloda corona uteje mwe aba mwishi la hurongozo mbwe singwanza rongozo
mndengerishi ewa ngarengoze ze demande vanu harishe shezera aiza hao aboge kangani maprena mapreti mcheze habari ngarjo mabiane jola wana vanu au ye mzee mungu tuza pake goloaz au ya blondi abana mtsovira za juu ya tahani au tule mwaye somboza bani mnaswara wena kejakiri na mtsovira za juu ndege mibale mji abongi wankuni ngutsaho hao ngetumuvuziza ankuni ngevuziza aisha kwa baridi c'est normali shauri abade mane vuziza ankuni anta gudu direct ndo mbani sibe mashallah boss pale wewe namjokana ambionda mnaruku mwema wallahi yo Davida hamjo si wando ekafunya macho wajila do to la nilishe la mbanguni au baitende Ola kweta daju dobo asha nilishe la mbele couverture d'accord kutwaze kaba ami wala kweli mtaza kaba kutwa shele yangu mtu shele yangu kutwa shele kaba kutwaze kaba la kejarenga sabarini ola ndaya para vanu dukana la uzamraji babo wandu mwanzo wa waro boya ela hadisi ni hizo ze invitation Abdullah zindo ndio uluka mwanzo uto ya mbabi non merci ya hadisi que tu ne accepte ya tarajamu mbabi atajamba mze jimba abande bana hii abo amjoka mwanzo anrongoze wo mzalani ewo manyo magumwe bomnyawe wo mzalani manyo magumwe duanza nje hapo sababu msijua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anu ai tuo atojuma vina majisoma inna lillahi bombaba mlika ufanyi ha ewe emda hero salama mlenje unataka kuja hata ilenjeu hai ewe manyo magumwe bomnyawe bomnya hapa ni hapa usondo bomnyawe razi na lazima mkwezi razi ngodo kaze matomanya usondo ba ngamijembie ewa ekuti jeresite minga mi jeresite mi genroha ngoshindo ngabo majeroha ngabo majereste ngabo majebie yekwana ngodani macho yanu we akaza hata beshenga uvango mitona hawazi inna lillahi ngogawa talebwe we uliona fulana moto yaiva ya mtonezi lomoni ngekujara huruma wanu tsavo warangalira mkutoka ngojo muona remedi sabu yako bofu andalale bao amuso mutari fundi Jibrilu nonyawe nafundisa aibo timorem timon mwemwe yawe mwemwe eu vai la ya marnanga ventiula ensula we bazen ku hwata bahanje liwaza ashaminje baba hindu mtsorenga Imba mtsorenga abantu ngawe mbumdu hali abantu ndawo shaba kuchudu hai hata mnanyile nje we insumona vanu mikenza kujajua Mikenza ranzi inna lillahi ninja paroro na kidogo wana wotwamba kenza unhadayo amhangasina basina mahakume balo ataka tena mahakume karna senda wa shaiku bahinda mgamiba chami chukulie kenza wanwa tongo vira na mwende minga mikenza na hata corona yona abeseba na hata corona ndio saruha ai mutora mbio chawa ngurambiro
Rahenda na charisha hene mparisa. Inzoti yo mi banu kumantia kaja misumbi. anisengele haukama na tisomo bujeka ya corona abwa hujala Husomo bujeka? ya corona Miti somo katu. Katu ya tisomo katu. Katu wa shai. Na boske. Allahu li boske ni kachu. Besi para pento lengana ni fulani wa Mashallah. Ne wonana ndosa ruha. aibo tena biangava ya hazimotungo. Kamina mjomba tuoni mwiyao. Lazima uje mutahe rende wa mzumileze ze boke. Ndawe banu. Hauhalisi. Ndawe banu ngotoro haunjia haunjia. Baba banu balomba shalera au kango zebaridi. Abwa hukubali. Basi chibanza onde wamlalike kana anatahe baba mrika una wobujeka wokachu sangu jote hawa utimwambie na vitomzubagiza vuma hawabenzo wabebora bwana wona Abuwa nganya kombandisho wa hivi. Abuna kombandisho mimi nakerekefika kurumia gari la pini nzima Shabanu mimi sina kondwa mse. Na mimi nakondwa sejour. gari la pini nzima na nkondwa sejour mizo pia ngaminizo Abo yete sukudi na kombra sejour. Abuwa mimi ngamsoza wangu hakwango dokala zila wazamba bebe fuhena wakati mbafanya hazi watu urenga wanumarui wanujwa ujo hada wanu bakanda na sharikao amwende na sharika wona woto komono mume wajo mono mshe warenge abantu hindu kadha badi wona zingu zore wababa mwazoma ntilifoni engwa kwenda mnangidio hu kibantilifoni mna foni mna tekati naisha mna ewo mna begite ewe kamtunyu bazoro na hundi Baba mbika utabola mwana kajalila la collage. yatonda ene fundi aibo tukwa batira chela le gari baba kutula na hundi That's na trafikati. trafikati ngeba no henda bala buje ju Ngajo paka. ewe Baba dimini. odawe naam baba lamso shela dongo wala ula kangala kaka batimoto yabo wishio aro ewe baba ula kwada ho hubono dontufumo varuchi kati waja wanibenge wanibeha hari manyumba wangwabe hopi yo hamanda mitamba ashaka msuni hatiban wala pia owo wahala nawe namona ela sitilo saba asha waingu jonika kuja ranzo babu fumu injino handa uto mro kuja bona hizo waishia baba vanezani hunda nyam sendeti parisa mwenza shonga wa Pompea so nemwenda nam omfia za bunduku semwenda shonga wa Pompea bala sendeti mhundu haribala ngono baridi samba kuja na ushofi hakubarido ndizo timhulala sana sitimpatiza vanu wegindu zunuba hakurondondo vanu wezalimuwe atimu ndondondo wegindu zunuba la mwesenga unakerekefika ho zunuba ginga Allahu jalla kubali yahusana hangaze wangu abono pia mimebwe semba bono mansimono hadi mala video atibaka ali subhanallah habono ntabaki hofalebwe no rema diobo masihu no hanzato mro ana mapucha mahali manjo habono kuja bona sibonu hale shando koeka
oui Amba amna abuba msoshi to msoshi wona tuhamba ukaya ewe ndio badiba mtoka muhimu ishawo dulibwe dulibwe engo kama nosuku leo amjosi uhando nirudi ndorumire ngobo na wona ne funya macho ndizuwi Allahu jalla kubaki basi ewe ngewishi aba mimi tibono hale ezabwe katiwono bahindwe minyi emwinyaro ha mi utore wale gambe asha mi kati jwa kangwe honti mitso mwangalata tfanya taratibu aka hawa onokan tibala hai hanti horo habala tendeti tomkobani abongawe Kami hidi mitolenga zuluma ewe muna zuluma wede zuluma warenga mansilifonia wangu wamba inamna shishe mna shishe mwingi we zuluma we mrutura ula masiliho bala mwesheleyo mboboka sikuwa pale siliho la wandu walilata warenga sheka meshazi nkubu hatara josabofu ni mwamje polisi huimila yao Allahu Akbar. Chunganisha siliwa. Mzaza usufaka jalipisha mbahingu. Hawila ila kisida. Ilati kasida. Tika uvua ambazo nakaufanya. Nyam. Ebonge hapo. Narambe alijouona nanje mandruvuwe ke mjomba wa vurisi wa ihendeza twafati habo mleme mndu ahenda na sharisha itowe fatiha towe ba ashe towa wewe amina wala maka towa wewe evana mala ukujanda hiyo tende sikahunda nafanya mbali za biashara kujeka na hamwe kujeka tende bantu wana hela ishia wana hula maka naam kama Mungu endao naam biashara tambe uheshima tambo karangu atimizi tamba tisiza ngutu ndempara laji kubalale nguwe galo ya bure hiyo penza Yongo ndivyo soni mwa Mungu Allah galo upara wale hajiro na bana wende uhurwa sende umra wawende ngopara haji wevia harengwe mahobi Shila ibilisa ibilisa ola shetani rajim mzee wa sasa tu sabaki cette vidéo est terminée sabaki mimi bidikayo rangi armakeke benet ewa ngadi
rakija ha yeke do koma sio dukana connexion mona mangio mbi aitei bana aitei bana ngisharje ya connexion hunu ngio mbi babikada hunu hatu yode lo arme telefone aho kujarengea hunu ya hunu ketina hata problemu wewe de wana mabanga mliona ho kantu jitrompe na mtweza emuri wana ardojwa hum mlahani ya babu deja ila lera isaija india jana elera ai india ila lera jana inna lillahi masaka tojoa jana ngamishi yao ya pole dunga ai timizi ho basi danzanoni lila abonge timizi wala ngari go hadisi ya mwaka 3 tena komo jo ngam jo na jukanda 3 yabo ya